dragi gledalci, dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje Vesti TV Sonja. Moje ime je Marko. Ja sam Ognjen, a vi gledate najnovije vesti iz novembra i decembra 2021. godine. Novembar smo počeli sa nekoliko uspešnih projektnih aktivnosti. U odeljenju 8.1 realizovan je projekat iz srpskog jezika i književnosti pod nazivom Reči nas spajaju. Kroz 5 časova projektne nastave učenici su imali prilike da se upoznaju sa dijalektima srpskog jezika, jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, kao i sa vezama srpskog jezika i drugih jezika. Rezultati svojih istraživanja sastavljeni su na zajedničkom panou i postavljeni ga u holu školu. Živimo u svijetu reklame i bilborda. Reklame nas okružuju na svakom koraku i realnom i virtualnom svetu. Učenici naših razreda iz naše škole kroz radionice u okviru građanskog vaspitanja zajedno sa nastavnicom Svetlanom Simićević analizirali su moć reklama i pokušali putem reklamnih panova da naprave mali rečnik građanskog vaspitanja. Kroz reklame koje su nastale produkt timskog rada predstavili su neke od osnovnih pojmova iz oblasti građanskog vaspitanja: ravnopravnost, predrasude, odgovornost, patriotizam, participaciju, i ovaj bilbord možete pogledati u holu škole. 1. decembra održan je projektni zadatak sa naglaskom na vršnjačku edukaciju. Učenici 1. 2, 3. 7, 4. 7 i 6. 2 razreda su učestvovali u ovom zadatku. Prvo su šestaci Teodor Lajoš, Ana Puškaš, Klementina Kurunci i Retana Reka Seke prikazali prezentaciju o osobinama i vrstama boja, a kasnije su svi učenici bojali komade drveta koje će nastavnica likovnog Valentina Vencel sklopiti u interaktivne skulpture. Naša nastavnica matematike Irena Mezej-Belovaj učestvovala je na konkursu fondacije Tempus, zadužene za sprovođenje Erasmus programa u Mađarskoj, najvećeg programa Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja. Nastavnica Irena je bila i mentor učenicima Tot Balažu, Lazar Dekanj, Davidu i Kadar Balažu, čiji je digitalni poster sa temom Trougao ušao u najjužniji izbor konkursa koji organizuje Društveno matematičara Srbije. I među učenicima nižih razreda imamo sjajnih matematičara. Učenik 2. 2 odeljenja Viktor Milosavljević pokazao je izuzetan uspeh i dobar plasman na ovogodišnjem takmičenju Kengur bez granice. Sve čestitke Viktoru. 7. i 8. razreda naše škole učestvovali su na takmičenju u čitanju Gion Nandor, koje je za učenike vojvođanskih osnovnih škola već 12 puta organizuje u Udruženje mađarskih pedagoga Vojvodine. Kako su učenici 1. 2 obeležili Međunarodni dan tolerancije? Približavaju nam se praznici, svi smo već nestrpljivi i željno ih očekujemo. Evo kako su učenici 7. 2 ukrasili svoju učionicu. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was leaning light, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upside. A kakvi bi praznici bili bez slatkiša? Ukoliko želite da napravite prazničku tortu, poslušajte recept čuvene kuvarice Nine. Ovo je recept za plazma tortu. Novogodišnje. A nastavniče! Pa nema veze, ajde! Nema veze. Ajde. Ne, a čekaj. Idemo iz početka. Ajde. Može. Ovo je recept za novogodišnju tortu. Plazma tortu. Uzmete
kilogram ledene plazme, stavite u činiju, pomešate 300 ml mleka i napravite kore. Uzmete Kako 500 napravimo grama- kore? To kupimo kore posebno. Ne, napravite plazme Aha, dobro. kore. Uzmete 500 grama šlaga, umutite i stavite banane ili orahe. Stavite na prvu koru, onda stavite drugu koru i još šlaga i poređate bananama i orahe. Zimski raspust je na vidiku. Kako će naši učenici provesti raspust? Proverio je naš reporter na terenu. Dobar dan, nalazimo se u školi i pitat ćemo naše đake kako će da provedu raspust. Kako ćeš ti provesti raspust? Biću kod svoje bake, doselit ću se tamo i bit ću u Melenci, igrat ću se sa mojim drugarima i dolazit ću ovde u školu. Hvala. Kako ćeš ti provesti raspust? Sad ću da sedem kod kuće malo, da gledam crtani i da idem napolje da se igram sa snegom, pa da se igram sa sestrom. Lepo. Kako ćeš ti provesti raspust? Ići ću na kopalnik i dobro se provesti. Lepo. Kako ćeš ti provesti svoj raspust? Pa uživat ću, igrat ću se s drugom, igrati Minecraft 24 sata. Hvala. Kako ćeš provesti raspust? Bit ću kući, izlazit ću napolje i igrat ću igrice. Hvala. Hvala. Nadamo se da će svi naši planovi i želje ispuniti. Srećne božićne i novogodišnje praznike želim vam redakcije TV Sonja. Budite zdravi i srećni, gledamo se sledeće godine. Poslednju ovogodišnju emisiju završavaju naši raspevani prvaci. Praznici!